Pozdrav ljudi, Serving Gamer ovdje i dobrodošli u još jednu epizodu gdje ćemo danas igrati Minecraft Creative World koji ću napraviti tutorial kako napraviti XP farmu. Veoma je prosto i ovako, znači sve što vam treba, neki materijal koji nije zapaljiv, koji može da izdrži vatru ili bilo šta. Naprimjer, nećemo uzet ćemo na primjer drvo šlanci. Onda ćemo ovdje što može biti lepo, stone brick, no, on nije lepo. Ok, znači imate dva načina pravljenja spawnera, ali to ja preporučujem na serveru, napravit ću drugi tutorial kako napraviti XP farmu na običnom preživljavanju, znači veoma je prosto. A sada da počnemo onaj što je sa serveri nekako najbezbedniji i najlakše za pravljenje, znači ovako, napravite neku kocku, znači običnu kocku, pa, šta se ovdje dešava, znači idete ovako, napravit ću neki tutorial možda kako napraviti, kako baciti cheat i to, ali to kako god okrenemo, ali sada ćemo raditi, fuck, znači snimio sam onu epizodu F-Home, a ovo je sada epizoda od onog F-Home kako napraviti taj spawn, znači XP farmicu, samo što ovdje nemam one zombie spawnere, ali ću vam pokažem pomoću X. Znači idete ovako, napravite tu neku kocku. Naravno, kad ste napravili tu kocku, gdje hoćete... Fuck! Zašto mora sunce mi prekida jedan običan video? Time... Set... Ej! Ok, znači, uzmete na primjer, evo ovdje, vidite da ćete ubijati zombija. Što? Dešava lag. Da, dešava se lag. Onda, trebat će vam levak. Te mogu naći ovdje veš. Tu raz. Evo ga. Trebat će vam levak. Trebat će vam chest. I to bi trebalo ovako nekako izgleda, samo da... Wow! Šta se dešava, bre? Pelujem, brate. Što me nervira, brate, ovo. Ne vezi. To je. Dobro, napokon. Onda uzmite chest, ali ne još. Znači, ne još. Uzmite ovako, radite ovo. I nametnite. Ovako. I onda uzmite hopper. Ovo stavite tu. Znači, da ovaj deo, ovaj ovdje deo bude zakačen za ovaj blok. Onda i ostavite tu. I onda sklonite za dva bloka i ovaj stavite tu, vezam za to i tako. I mislim da bi to trebalo biti to. I jeste! Znači to je to. Ono što sad trebate uraditi je uzeti ovaj raspodelju dva česta, no da bi bilo lakše. Uzmite, stavite ovdje jedan čest i uzmite, stavite ovdje jedan čest. Ne morate to otvarati. Onda još što je potrebno, a to su slebovi, znači isto mora biti ovi slebovi, ne može biti nijedan drugi, to može biti, znate, ako hoćete da planirate blaze spawner, da vam ne zapali bilo šta, najbolje uzeti slebove. Znači, nemojte drvo uopšte praviti, znači, gotovo, ako hoćete blaze, ako hoćete nešto drugo, možete slobodno. Onda bi to bilo to. Tim što bi još trebalo, da trebalo bi biti ovo tu,
znači sad ne možete dohvatiti ovo ovdje, ali ono što je dobro, uzmete ovdje pocepate blok, ovdje pocepate blok, onda stavite ovo, what the fuck, ne, bitch, ne znam što uraditi, zato sam promijeni blok. Tako, jedan slab ovdje, jedan slab ovdje, i onda možete to laganice ubijati. A onda, sljedeće što trebate raditi, a to jeste, znači, gornji deo, onda ovaj gornji deo trebate uraditi, a to samo trebate, možete ako hoćete 4 spona, stavite ovdje jedan spawner, na primjer, bitno, da se to ne znam, ostapirao sam video, nešto se ubagovalo, vi niste primetili, garant. Onda što trebate raditi, uzeti ovaj jedan blok ovdje i produžiti ga ovako. Lol, brate. Znači tako idete u krug. Ja sam gotov, ja sam to završio. Potom nešto da gledam i onda bi tu bilo to. Znači gore stavite, unutra stavite, poređate vaše spawnere, ali samo jedan red, znači, na primjer ako hoćete spawnere, znači samo stavite jedan red površinski, nemojte više i zaklopite to gore, da ne bi izlazili iz toga zombi, to je ne otvoreno, nego u nekom zidu gdje zombi ne mogu izaći iz zida, to je veliki problem ovdje. I onda tu dođete i tu se ulazi ovaj hopper preko ovog hoppera i to za ovu epizodu. Znači, hvala vam što ste gledali ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu, lajkujte, subscribeujte, šerujte i vidimo se u sljedećem